Panang deng lo kelak ya. Election tang det pen miltung council gotthon lo asila so council ka gotthon lo bangke pini karbiang longa radpan ninga klong pini irrigation hi em hisap ninga klong panalang tongpan choro lo alang itu milik tum ingkar trok asila long bigiti phana phai to alang itu hirju me ke long pen sit pini gotthot ta ake hai doktor miram long hanga hin pen cien dosi ni tum bang cricket home candidate apam jahai tang bang futon tham ien na ke kon lo nasi pini bang ke ni haurang hat elesek pen along si ke cheng si irrigation iam long lok pen ke bang khamri si mamuka ke deng kon tang la pen akrang krang pen ke klem si mamuka suli lo ma so ka humri ke pen engineer SDO pen chelang lok la pen ke dak local committee long committee rat committee pen halong long tam hasil hai skim nani itu ke pareng kon dia kan kabori kon na bangke non pen ke sik ke check ka humri tam lo kwali tam lo hasil ada forguti la pen di hari lalong ni major head scheme do baswa itu sicilai na muka penangan ka hinu kon tek kon lo se hala hai tani itu lang kon lo masih non next action kan lang kon itu deng kon ko aben konani long tek kon lo la dia tu muka jitu lang dia tu muka bangka ka hinu kon tek lo masih non itu lang kon lo aben no kuri kon na so teng sini itu karbiang long ara da thane itu masoma sewa bang itu kon ya lang itu mah head mi pen jadi kon sokar gitu apen ningang sam nai bang karbiang long rat punya lain long ko rat thok homosti ta karbiang long ara rat mil kan khanisat biswas tu jena so tim atum ke ningkan ko ke dam tang ke ta mesen apen non ke bang kan mesen kisini kon ong tu mo pen nang jo kon apa itu jini lo itu mah hey kape khai ta खेती ऊपर से डिपेंड ताकि कार्बी आंगलों और लोग के 1,28,000 बा 29,000 हमने के फार्मर से दो असिला सो फार्मर अतु मा हिदी और पे यार वेदा वेदे देखि असिला है का दो कबे लांग की पंदिया फान ने तो दाफिनी के हारघाट एले सेगमेंट लो मो नेक्स्ट ने तो प्रोग्राम की स्टोरी टू को बैठालांग सो लापे लिटु कजां नसन से तो तीनटा डिवीजन नंगन तो घुमरी दाम से तो आना बाके लानिं कान फोंग बंग क्लेम पंदिया फान बिसु चिसिक फोन la parang hin ben apa so ke parang hin itu kewang wala sih ini itu isi ekebare purkimo jala non itu heglong na itu chini lo ani kan pene karbiang lo termas council depan depan itu ezisi moment na heglong lo hala suta long kora ini se haja non bangke long kora flok kadang pahala sini itu an ini tu CM matanya tuan instruction tu labang ke itu rat lana ngacing mana po itu labang ani ji de ini jingala autonomous council fan department di pima kai no ke me hai ni tu le peklang lo pini nang le tum la yam sarlong itu na teng pen kup konana si ka humri dam no nor peng dam tu dikhari dam lo hor piti dam lo tu
Jungthung dam lo, iri dam lo, Birwar dam lo, asal an lo, dam lo lah, exact lah, kalau mau Hauragat LC segmen ke lang lo, skim itu lang kami silat ke penciptaan ini dah lah, karena tim cot, sampai saya ketik yang kang tim cot, command area pun itu command area tim cot orang ke lang lo, masih di sara met, apa nak peklang lo ngomong ini tu mangga sah. Ningkat sam dulu. Betul ke tok cot, ilam dengan ini cot, met hang sih nang lang lo ko. Ni tu ni mantap ke cokpo. Ya, pang ini tu kepilih undi, ketek, baru pilih tangkap maha kedua bena jok. Aja ka kampi cun ni dah tidur. Ini bang ke bang. Itu bang cakang klik lo. Tapi lah ini tum department pernah ini bang ke tang akisunga dulu. Ini tu ke ini likam masih lah pun. Claim noi boleh claim pun ini tu ke lama. Tahu. Deh.